Toleh uling di potongan 100% kadena nu baja. Yen tepuk uling penampilan iluh cara anak abegean. Hati bingung mengenahan iluh dua kaden baja. Iseng-iseng yang pesu melali malam minggu di kos pedidian. Iseng-iseng yang pesu melali malam minggu sing ngelah tunangan. Nyenawang binyep di sisi tiang man kenalan. Nyenawang binyep di sisi tiang ketemu anak baja. Ya diastun modali pas-pasan nanging ngenduk sing dadi halangan. Modali pas-pasan nanging tiang tetap jaga penampilan. Nyenawang binyep di sisi tiang man gebetan. Nyenawang binyep di sisi tiang man tunangan. Bawak satwa jani tiang man kenalan. Ilo cocok yen anggon tunangan. Iseng tiang metakon subeke ilo ngalah tunangan. Loh mesaut orang sube ngelah kurenan. Mekesiap tiang ingehang sing percaya ilo ngalah kurenan. Yen toling uling di potongan 100% kadena nu baja. Yen tepuk uling penampilan ilo cara anak abegean. Hati bingung mengenahan ilo dua kaden baja. Rasa edot nganggon tunangan apa buen nganggon kurenan. Nanging sayang ilo sube ada ngelahan. Nanging sayang ilo sube ngelah kurenan. Diastun modali pas-pasan nanging ngenduk sing dadi halangan. Ya diastun modali pas-pasan nanging tiang tetep jaga penampilan. Nyenawang binyep di sisi tiang man gebetan. Nyenawang binyep di sisi tiang man tunangan. Bawak satwa jani tiang man kenalan. Dikenahe ilo cocok yen anggon tunangan. Iseng tiang metakon subeke ilo ngelah tunangan. Loh mesaut orang sube ngelah kurenan. Mekesiap tiang ingehang sing percaya ilong lah kurenan. Yen toling uling di potongan 100% kadena nu baja. Yen tepuk uling penampilan ilo cara anak abegean. Hati bingung mengenahan ilo dua kaden baja. Rasa edot nganggon tunangan apa buen nganggon